Так, привет всем, дорогие друзья. Мы с вами приветствуемся из Пеппи Вилайтес в Литве. Вчера мы были на ферме Мишку Пасака, да, там, по мешке с Пасака. Это, как называется в Литве, лесная сказка. Там мы были на алпаки, так мы сегодня вот вам выставляем видео. А завтра ждите видео, как мы сегодня проведем время в Пеппи Вилайте. Мы будем в гостях у Пеппи. Да, Элина? Да. Как тебе вчера? Понравилось? Очень. Очень понравилось. А тебе понравилось вчера? Понравилось? Покажи, как вам понравилось. Вот так нам понравилось. Так что всем рекомендуем. Езжайте. Я вам ссылочку оставлю, куда ехать в описаниях. Так что мы очень классно провели время. И думаем, сегодня тоже проведем очень суперское время. Так что всех ждем на следующем видео своем. Ставьте лайки и не забудьте подписываться на канал. Да, девочки? Да. Jie ateina ragauti jau pas jus. Tai būkim atsargus, alpakos spardosi. Tai neikim arti užpakaliukų, gerai? Nes gali mum įspirti. Alpakas galima glostyti, bet glostom kakliukus. Gerai, mes pripratę šuniukus, kačiukus glostyt galvytės. Tai alpakoms, žinokit, nepatinka, bet patinka, kai glostom kakliukus. Taip. Tai dabar susipažinkit. Mūsų šitas mažiausias yra Kosmo. Ir rudasis yra Koris. Dar turi pravardę Direktorius. Nes jisai yra visų alpakų vadas. Todėl turi pravardę Direktorius. Yra užsispyręs vaikinas. Ir Gutis. Galite atkreipti dėmesį, pas Gutį labai gražios mėlynos spalvos akytės. Turi išskirtinės akis. Va, ir alpakos skanauja lapukus. Taip, stipriai laikykim. Švelnesnė ir švelnesnė, lyginant su avyčių vilna, nesikandžioja ir neturi specifinio kvapo. Tai tinka alergiškiems žmonėms ir netgi turi tokį pavadinimą dievų vilna. Nes labai yra vertinga. Pirmosios alpakos netgi į Europą atkeliavo kaip dovanos karališkom šeimom. Tada tik tai į zoologijos sodą. Jeigu norit bučinuko, galit va taip. Nu. Va. Dabar mes galim maitinti iš rankytės. O jauniklis, va, matai? Taip, princulis matot, mažiukas, jis morkytės dar nevalgo, jam lapukus duokit. Prašau.
Ai, nu čia greitai biškį. Matėt, kaip spiečius pagautas atrodo. Čia va trumpai papiešia kaip tokį, tam bus įdomu. Va kaip bitutės įskrenda ir išskrenda iš avilio. Įskrenda į avilį ir išskrenda iš avilio. Matot, va balti rėmukai. Ir ten va yra skylutės ir jos lenda į vidų į avilį. O dabar aš tuoj tada patikrinu, ar Paukštis. nėra daiktų. Taip, čia bus šilčiau biškį, ar nieko prieš, ar pradaryti? Ne, gerai. Taip pajusim daugiau kokybės aromato to. Tai va, tai matot vaikai prieš save stiklinį bičių avilį. O kas skaniau, medus ar šokoladas? O kas sveikiau, medus ar šokoladas? Medus. Medus. Kitą kartą, kai norėsit šokolado, sakykit tėveliam, važiuojam pas bitininką pirkti medaus. Bus ir skanu, ir sveika. Gerai? Sutarė? Liuks. Tai va. O dabar klausimas, kaip galvojate? Atsargiai. Tokia būna smagiausia pramoga, daugiausiai emocijų sukelianti. Tai šuniukas ateina jau ieškoti, kur čia kas nukrito. Ar dėti? Ne, duokit vaikui geriau. Žiūrėk, visus išbersiu, gerai, va. O. Tas juodas daugiausia rydėjo. Jisai kai jaunas, jam Kuris? Ne, nemadaus. Pauosti, gal pasufleruos, kas tai yra. Vaškas, ne? Taip, bitutė siūna korį iš vaško, va galit paliesti pačiupinį. Tai mes tada jį pakeičiam cukraus sirupu. Darom cukraus sirupą, pakeičiam cukraus sirupą. Так, друзья, мы не хотим вам всего много показывать и рассказывать. Все, когда поедете, сами увидите, что было интересней. Мы очень советуем и рекомендуем съездить туда. Ссылочку, как и говорила, оставляю в описании. И вас всех просим ставить лайки, поддержать нас пальчиками и подписываться на канал. Так что завтра ждите видео, как мы сегодня провели время у Пеппи в гостях.